Hello, welcome back to my YouTube channel. Kado kami pastami puthon nili video kimi long nang litu mapastami. Kacitong tulong upon nili nang litu mapan kardom ang perjerik lo kardom. Lasi nang litu nyong si nili YouTube channel lo kimi lang pote nang litu mastami nili pan ang chini ne tatahai lo. Lasi nili men ke ang tang tok bipu. Pen pinia video ke nang litu mapan vlogs kali lo. So kitab ke for kimo kitab lo lage share kimo 50 years complete edi golden jubilee aga kitab lo jase met ke lake rongjangpong a journey mate aningkan make 1974 to 2024 an labang so kitab along nili kithek dam long koson si rongjangpong along kacari cheng ma mate koson si kido cheng ma nyong si Kimi lang pote labang so YouTube channel along nang litum nang subscribe pero ignoy nang litum mapan vlogs nang 1p so nang litum mapan nili video nang 1p og nasa nang litum jong si Kimi lang pote subscribe ke bangke tini nang nilo lapen makuman ni jong si di fulong ado lapen nang kaprek along sitami do positami labang so video jong si nang litum kilang pen chok chilang posita nang litum nang than tu ni do nili labang so adim pen nang bor hi pipon po lasi nada ke cheng si ke nili rongjangpong ke wang cheng lapen rongjangpong arong kacari aron alu ke tok cheng phol kimo mate english sen pote the story of my first step to rongjangpong and first drifting of the constitutions of rongjangpong village committee lasi labang so a story ke tok abang ke Babul Chandra Rongphar alang like senior citizens Rongjangpong village lo lapen ex assistant executive engineer Karbi Anglong autonomous council Hamren lai lo alang li labang su kuson si alang li experience ma la litu mapan naga share labang su lam si non netum por hidam na lasi ke cheng si ke lili baha ke mia son lo dak Rongjangpong arong nang kedodun long lok ke arong tarong supi pen hello ta kali mate tebok o ta kali tebok thuong ta hangjo titi lo ka charlie o sumara tumta ka charlie aning ingni ne det titi sita lo ka charlie ahem mate school abangke akate bok tadu tunghet lake Don Bosco Higher Secondary School labang school ke private lapen Hivron Higher Secondary School lata private lo lapen rong along Amata Longri LP School labang ke government lo lapen Owi Chari ME School tadu ME abang ke government kalilang pusita mo non phet ke wangji ke dengji a odo lahai high school amehang kapit hek apur kimo ding hoy nili lahai bang ke pajirmi dam ik o elo lalo first stanza lo laban second stanza dam thunang non nili rongjangpong wangwi aprang alam masapsu chethan ik that si kime jibon nili ningkan pharuk kri sirke pra troxike pra troxi mate 1976 to 77 Aningkan Apartment Sessions lake Nagaon Polytechnic Nagaon Pen Junior Engineer 3 years Diploma course in Civil Engineering second class Pensi Chipaon Dunlo Provisional Certificate Arjan Apar mate photocopy nang Krongdun ik loklun Chipaon det pen api nedi district council along kido the executive engineer work branch Karbi Anglong district council office along Chokomar Aphan mate service tuning ri alo mate applications pi dam iglo district council nang kiman detta atomo dingo lahai atomo nili asapso pajirmi nang kokpo athema nili kumar claim dun vek office alam thi chichini ne pulote ke chokche the opo
alam che tham dam pulote laki ha det British pen jokje angko mate pre independence pen lo halamang sua hut penta karbi thek muchot re muchot abang phu atum chelang si ningkan pharu kres kep rapli kep mati 1940 aningkan karbi riso adorbar ku isi song kang dolo lapen karbi akai lambarim kachari lapen kipacan asong lo organizations laso aningkan mate pharuk kre sirkep rapli kep mate 1940 pre achiklo niphai inkoira nerkep 28 no October Arni Sir Robert Ray His Excellency the Government of Assam of British India regime alangli India P pen asapso ke prekchet alongri halabang su ahut ke Mikil Hill trek pusipu wanglo lapen Mohen Bijua along nang sanglo halabang su ahut karbi thek muchot ri muchot atum ake hai Samson Singh ingti song be Moniram Langne lapen Khorsing Terang MLA of Assam Legislative Assembly atum Assam Governor of Han kaprek adim karbi atum kachijik jampen ilongwet papado thekji lapen parai komji ajoini isi pinpur chuning ri alu mate memorandum pajir damlo